الحمد يقيمة خير ليمت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنين كل أمن بالله وملائكته كتب رسوله لا نفارق بين أحد من رسوله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وما عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ما تقتلنا بواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على اليوم الكافرين برحمتك رحمة الله وبركاته. الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmaîn. Barlık alemlerini yoktan var etüçe, hem bizge bütün nimetler verirse Allah subhanahu teala'ya etken muhtalarımız olsun. Hem de bizge doğru yol ko'rsatuvchi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e etken salatlar irseydi. Hem de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Berekatuhu, hürmetli din kardeşlerim, hürmetli oğuldaşlar. Bugün mine biz zıyılganbız Engam Galaüddin uluna hem de Mevlize Hayrullah kızı ruhuna bağışlap mine Kur'an okurga. Onun bağları, ulları Münir Engam ulu, Fidrat Engam ulu, hem de Elfiye Engam kızı meşhur bizge hem de kilinler şulay kiyular bizge hem de tuğanlar tağın ezirlegenler şulay mine ömürler uzap tura koçandır Engama bile Mörzapa ise nerede hem de mine barsa bizge mine bizge bilim birdiler şulay mine etilgen bitinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Bilim birisi bolagız degen. Yaki tangavçı bolagız degen. Bilimge karşı bulmagız yaman iş bulur degen. Şolay bugat mine. Eğer de dini bilim bulmasa da, dünyavi bilim birse de, barbar olar ahlakka, bizge yoxşılıkka ündep, terbiye birge tırıştılar. Hem de elhamdülillah mine. Bağlarına da yaxşı terbiye birgenler, üzlerin iske alıp, mınaşıl merhumlarına iske alıp, daimi mınaşıl dualar okutup, Kur'an okutup, mınaşıl tırışalar. Elhamdülillah, Allah Teala riza bulsun. Barçağızda da mınaşıl ezirligen kişilerge, şulay Allah'tan da, Engama bile Mörzapı'dan da Allah Teala riza bulsun. Urunlarınız muhta bulsun. İzgi urunlarga urnaşırga nasip olsun. Şolay mine özümüz de uylap karaganda mine Engama ve Mörzapa'dır izgelikli oldular. Engama ve her vakit oldan özünüz hatırlısıdır. Nindi oğurluk bulsa da tege yangın çıksa da bütün türlü o kişiye ümne işlese de baştan akırıp idare etip buluşup yürüydü. Şolay mesela verin. Şolay urunuz muhta bulsun. Şolay mine bir ulaganda mine bizning etip giderge kerakindi olarga da dualar varsan okutucular Zakir Hanafi oğlu şolay Fehime Galihan kızı şolay Musavra Ohat kızı Züfer Nebi oğlu
Şolayga Zahir Hayrullah ula mana şol okutuvchilar bizni okutgan okutuvchilar hozir bu dunyodan ketdilar, bu dunyoda yo'qlar. Mana shunda o'qigan oyatlarimiz da ularga da ruhiy rizq berib ishsin deb shunday tilakda bo'lurmiz. Şolay kishiga bilim berib, barcha kishiga yo'nalish berib, ular mana shol bu dunyodan o'tdilar. Alloh taolo rizo bo'lsin. Şolagaz barchamizga da shuni anglay bilirga kerak. O'zimizga da, bolalarımızga da mana hozirgi vaqtda mana shol diniy bilim berishga tirishirga kerak, anglatirga tirishirga kerak. Birimiz de mangulik tugul, barimiz da bu dunyodan o'tacakmiz. Barimiz da o'tacakmiz. Biz nindi miros qoldiramiz. Bari tek mana shol iymonni bizga duo qilardi. Bolalar qoldirsak shundagina joyib bo'lar bizga. Agarda bizning mol mulkiyatimizni taratuvchigina aytib qoldirsak, hamda bizning turida o'lamicha-da, mana shu duoda qoldirmaycha, duoda qilmaycha bu bolalar qoldirsak bizga bu oxiratda o'g'ir bo'lar degan. Shunday bo'lgach, Alloh taolo barchamizga da mana shu om bilim kerak. Eng zo'r bilim Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan, beshikdan olib lahadga qadar bilim olamiz degan. Mana diniy bilimda, dunyoviy bilimda kishiga kerak, har vaqt kerak, ikkisida kerak. Kishi ikki birgina qanotli bo'la olmaydi, qushda birgina qanotli bo'la olmaydi. Shunday bo'lgach, agarda dunyoviy bilimda olmasa, diniy bilimda bo'lmasa, ikkisida bo'lmasa, bir qanot bilan yiroq ketolmaydi kishi, yo'g'lasha, unda kishidan birni qushda olmaydi. Shuning uchun ikki bilimni da olishga kerak. Alhamdulillah mana bizga dunyoviy bilimni bergan o'quvchilarimizda eski oldik. Shunday bo'lgach, Angama bilan Mirzoban ruhlari tinch bo'lsin deb, bizdan rozi bo'lsin deb Qur'on oyatlari o'qib ketarmiz. Shunday bunda kelgan musulmon qardoshlarimiz bor, ularning da yaqin to'g'atlarına mana shunday o'qigan oyatlari ruhiy rizq bo'lib yetishsaydi. Alloh taolo rizo bo'lib qabul etib olsin edi. Shunday niyatda Qur'on oyati o'qib ketarmiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sıratal mustaqîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil hakim inneke leminel murselin ala siratin mustaqim. Tanzilel aziz rahim litunzira kavmen ma unzira ba'uhum fahum gafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتم ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومك من بعدك من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلكم من القرون أنكم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لكم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرك وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه نهارا فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى غدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الذي سبق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لكم الليل أن حملنا ذريتكم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربكم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتم من لا يشاء والله أطغمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا لنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجكم في ظلال على الأرائك متقيون لكم فيها فاكهة ولكم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أقل إليكم جبني دما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم غدو مبين وأن اعبدوا ما هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينكم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتكم فما استطيعوا مضيا ولا يرجعون ومن نغرقه ننكسه في الفلك فلا يعقلون وما علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين ولم يروا أن خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لكم فمنها ركوبكم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يروا إنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال ما يخل وهي عظام رميم قل يحييها الذي ينشأ ولم يريح
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلكم بلى هو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا ويقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Baramızda birge Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahus samad Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahus samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil hamd Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun Vesselamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala lesahbika ecma'in Ya Rabbim Üzünün rizalığın için okulgan ayetlerine, zikirlerine, salavatlarına king rahmetin bilen kabul etip olsan idi. Okulgan ayetlerden, zikirlerden, salavatlardan nezir bulgan savabını Seyipli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna şolay vatabız edem. Anamız kadar alıp bugünkü günge kadar kilgen barça peygamberlerinin, barça sahabelerinin, barça tabiinleri hem de evliyalarının ruhlarını iştirsen idi. Ya Rabbim bugünkü günge kadar iman bilen yaşayan, imanlı hallarında senin mengilik karşına koykan gaziz etiyanilerimizin, dönilerimizin, kız doğan, ilk doğanlarımızın, hem de ciddi burnumuza kadar bulgan bütün merhumelerimizin ruhlarını iştirsen idi, ruhlarını tanış etsen idi. Ya Rabbim şöyle bugünkü günde Kur'an-ı Frank yurgan aslında sıkıranıp, neye de doğa kolusu bulmaz mı iken deyip, doğa ümit yatkan bütün merhumelerimizin ruhlarını iştirsen idi. Ya Rabbim şuraya haslap dua kılabız edip gitin. Emhan Galuddinullah, Mevlüt'e Hayrullah kızı, Gafif Şarifullahullah, Mafiye Rakin Can kızı, Hayrullah Şaymullahullah, Mahkeme Hamidullah kızı, Hanifat Safa Adem kızı, Mahkeme Hafidin, Baktına Kalkinin, Zanif, Efkal Zahir Hayrullahullah, Hafiz Hayrullahullah, Rukina Samibullah kızı, Haluk Hamidullahullah, Nagrife Edem kızı, Nagrife Mağafira Nazide Aktam kızları, Artav Gaynan Galuddinullah, Minne Said Yusufullah, Galuddin Akkameddinullah, Fatima Minne Said kızı, Meskure Edem kızı, Hanife Sultan Mahmud kızı, Ahtameddin Sahabuddinullah, Sarıcan Edem kızı, Meftuha Galuddin kızı, Gaznevi Cindullahullah, Hadike Hadice Emine Seyit kızları, Hüseyin Seyitullah, Minnimullah Şaymullahullah, Merhaba Hatnullah kızı, Gulnullah Relis Filmaris Minnimullahullah, Hanife Şaymullah kızı, Şaymullah Samigullah Devletboy Rahmatullahullah, Gulnullah Husnullah Şaymullahullah, Gafur Şerifullahullah, Megafiye Gılmeddin kızı, Nakiye Rukiye Müfekkire Mekattere,
Şarifullah kızları, Şarifullah Ahmadullah oğlu, Kerime Ahmadullah kızı, Feride Musavvara Evhat kızları, Mesut Evhat oğlu, Asile Gafur kızı, Firaya Saidcan kızı, Gazi Nur Gibadullah kızı, Edemoğlu Rahimyan, Memdude Gülmeddin kızı, Şarif Gale İslamoğlu, Mevlidcan Şarif Gale oğlu, Eğzem Enver oğlu, Kadim Rahimcan oğlu, Gafur Zinnur oğlu, Sagide Bedrettin kızı, Rinat Uldan oğlu, Sabir Hakimcan oğlu, bu Orbaş Mulla bizim hatırlısınız mıken birer? İlyas Devlethan oğlu, İbadullah Nurmat oğlu, Cihaniye Safiye Minni Yamal Hatife Gayreşe kızı, Asnaf Feniz Hasan Yan oğulları, Bibi Nur Vekil kızı, Semihullah Galem oğlu, Rinat Semihullah oğlu, Enkeyinin nelerinde, bir bulgaç yazı bulgaç okup öteyiz indi. Ömetikken Edem oğlu Yalal, Edem kızı Sabire, Yalal oğlu Zeynullah, Hisamettin kızı Basira, Zeynullah kızı Husna, Zeynullah kızı Roza, Zeynullah oğlu Devletbay oğlu Rüstem, Ahmadullah, bunların okudum babamın kızılar. Yara, Ahmadullah oğlu Şarifullah, Ahmadullah kızı Kerime, Gıbadullah kızı Gazi Nur, Edem oğlu Rahimyan kızı Naziye, Rahimyan oğlu Kadim, Allah'ın okuğan imindi. Ahkameddin kızı Nazire, Ahmet kızı Radiye, Semihullah oğlu Zeki, Edem kızı Menire, Gafur Şarifullah oğlu Meğafiye Gülmeddin kızı, bunların okuğan imindi. Evet. Daldaya. Raziya abi biz bina Rahimcan kızı. Etti mi? Eğer bolgan ümit etken. Barçasına eğitim bitirgen, eğitimin tek olgan, bütün işlerimizde tıkkan, hem de işlerimizde yetişirse eğitimin tek olgan. Barçasının da ruhlarını eğitirsin. Ruhlarını tanış etsin, hesaplarını cengen etip, izgiliklerini kabul etip, hem de günahların gafı etip, izgi orunlarga uğraştırırga nasip etsin. Ya Rabbim, buna şunda okugan, oyatlarımız, zikirlerimiz, olarga ruhi rızık bulup, ruhlarını tanış etsin, hem de bizden razı hallerinde kıyamet gününe kadar tanış hatırlarını nasip etsin. Ya Rabbim, elhamdülillah bizni Müslüman ettin. Barçalarımızga da sınğı suruşubize kadar Müslüman bulup yaşarga, la ilahe illallah deyip Kur'an'ga görüşüklerini açıp verge nasip etsen idi. Ya Rabbim, mana şu dünyada yaşayan vakitimizde özümüzni, halal cefetlerimizni, yakınlarımızını, kurşularımızını, tuğanlarımızını, oğulumuzni, milletimizni, devletimizni, dinimizni türlü bela gazaplardan, ıgız agafetlerden saklasan idi. Ya Rabbim, elhamdülillah diyen sizlerin hürmetine soğuş günlerini көрсетme, otlık hasretlerini tattırma, hem de şifası bulmagan oğrular verme. Ya Rabbim, mana şu ötkergen tağınlarımızını, hem de niyetlegen niyetlerimizni kabul etip al. Hem de bütün tileklerimiz kabul bulun. Bu dünyada hem de ahirette görüge nasip etsen edin. Rabbu celalni mukumet salatu ve min zürriyeti Rabbana tekabbel du'a. Rabbana firli ve li validayya ve li mu'minine yevme yakumul hisab bi rahmetikel Allah Teala rıza olsun indi nasıl eğitilgen kişiler kabul etip alsın. Şunu ne? Ol eğitirgen tırışırga kirek, eğitirgen kirek ne? Mana şu narkımlarını İnandım ben Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, birdir ilahım benim. Bir ilahın özünsen, her nerseni bar etken, her kimge rizık birgen, birdir ilahım benim. Rabbim Allah'dır benim, dinim İslam'dır benim,
Kıblam Ka'be'dir benim, birdir ilahım benim. İlahım sözü Kur'an, Peygamberime ingen. Bizge ul kitap bulgan, birdir ilahım benim. Bizge ul kitap bulgan, birdir ilahım benim. Birdir ilahım benim. Emine hanım Muhammed anası, ul sedeften tuğdu inci danesi. Ul Muhammed dünyası teşrif iter, vakt irişti kilmege hayril beşer. İndi onun kilmesi buldu anık, Küp galamet zahir buldu aldanuk. Ul Rabi'ül evvel ayındaydı, ul ikinci kişe düşenbeydi. Didi kurdum ul Muhammed anası, bir gacep nuruna quyoshning yaktısı. Yalt itip çıktı uyumdan şu zaman, Ko'klarga tik nur bilan to'ldi jihan. To'ldi avval sag'atda ul sulton din, nurga g'oriq bo'ldi salovat zamin. Har shafaqat lazim bo'lsa izlangiz, ul rasulning sunnatidan bizmagiz. Ul rasulning sunnatidan bizmagiz. Yaratılmış barcha mahluk uldi shod, qayg'ular ketdi g'alamdan qoldi sof. Jumla zarrati jihon etib sada, chog'rishi bandidilar kim marhaba. Marhaba gali sulton marhaba, marhaba ikan g'irfon marhaba, marhaba rahmatun lil alamin, marhaba sen shafi'il muznabin. Muhammed Mustafa seni Rasul, qil shafaqat bizlarga yawmin nazul. Dünya demagiz, oxiratga boramiz. Oxiratni o'ylag'iz, la ilaha illalloh. Oxiratni o'ylag'iz, la ilaha illalloh. La ilaha illallohni tog'lar toshlar bosolmas. La ilaha illallohni jirlar ko'klar bosolmas. La ilaha illallohni jirlar ko'klar bosolmas. La ilaha illalloh salqin gurga kirir biz. Munkir nakir kelganida ni deb javob berir biz. Munkir nakir kelganida ni deb javob berir biz.
Tamam bu sene oğuşlar bilen yürüp koytarıga nasip etsin. Hem Efhal kızı Elfide iseminden isenlik solup oğuşlar hem de tozalık isenlik bakıt. Nurgali kızı Engime iseminden tozalık isenlik solup bir için. Fidel kızı İlzida iseminden tozalık isenlik solup bakıtlar bir sen için. Miloğlu İrik iseminden hem İksan kızı Leyla iseminden Galaddin oğlu İksan ruhuna, Abdülvahab kızı Musara ruhuna, Talip oğlu Milik ruhuna hem barlık ümit erbaklarga Gafip kızı Zarife Zakkuan oğlu İlgil iseminden Şerifullu oğlu Gafip ruhuna, Rahimzan kızı Naziye ruhuna, Bedrettin kızı Cevheriye ruhuna hem Rahimzan kızı Raziye ruhuna. Ya Rabbim, mana şular aytib ketilgan hamda aytilmasa qolgan bütün erbaqlarga erishsaydi. Mana shunda o'qigan oyatlarimiz ularga ruhiy rizq erishsin. Hamda bizdan rozi bo'lsin. Rozi bo'lgan hollarida qiyomat kuni tinch o'tirlar nasib etsin. Hamda o'qigan bütün oyatlarimiz ularga ruhiy rizq bo'lib erishsaydi. Rabbi jalni mukammal salati va min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana firli ve li validayya ve li mu'minina yawma yaqumul hisab bi rahmatika rahmakallahu ekber. Allah Teala rıza olsun de kabul olsun. İzgiliklerin, yaxşılıkların şulay bana ömürler uza, özümüzde keringine qo'yamiz. Ana şulay proses bora, keringine proses bora. Mana galimler ispat ettiğinde kişinin teninde kuzenekler 13 yıl içinde oluşunu bitedi. 13 yıl içinde kuzenekler oluşunu biter tenindeki. Şunun kebek mana köpmedir vaqt içinde mana şu jir şarında da bizning mana şu pokoleniya oluşunu bora. Mana Allah Teala bütün narsani bir tüslü yaratgan, bir tüslü işlegan. Şunun gibi her bizim tenlerdeki kuzenekler oluşungan gibi kişilerde oluşuna. Şulay işlengen oluşuna, lakin kişilerinin yonları mengilik. Yonları mengilik. Kişi tuğansı 50 bin yıllık Adam Aleyhisselam kelgençe yonlar kudurulgan, bizim yonlar bu dünyaya kelgen. Şulay mengilik. Mana bizning Allah ana qarorunda 44 oyda 4 ayda 4 günden so'ng mana yon kira shundan boshlab bizning yonimiz mangilik yashaydi. Mangilik bo'ladi. Biz masalan kishi o'lgan kishining tanini ko'rmaymiz, yoni ikkinchi urug'inga barzaq urug'ina ko'chadi. Shulay aytilgan, mana agarda kishining yoni tani taralib bitgancha, jirga singib bitgancha yon tanni sog'inib, yon tanni izlab qo'ytar degan. Shulay bo'lgan, mana bizning islomda shuning uchun mana mayitni jirga solib, jirga tezrakning xabari ketdi, yon irtalib yurmas deb, shuning uchun Qur'onda qo'shilgan. Bizda shulay deyiladi. Yon mangilik. Bizning shulay mana yonimiz mana kishining orqa sabag'ida bir urluq bordi. Ona g'alimlar, mana ingliz g'alimlari yondirib da ko'raganlar, tungdirib da ko'raganlar. Big gradus bilan. Bu bir de o'zgarmagan. Agarda mana shu qiyomat kunidan so'ng jir quvarlar deydi, jir oqtarlar deydi, hamda jirdan ashul urluq o'sib chiqarganlik darajaga kelirdi. Mana shunlardan so'ng qiyomat kunidan so'ng bizning ana shu urluqdan tanlarimiz o'sib chiqardi. Mana shu bizning yonlarimiz mana shu tanga kirardi. Bir nidatiga mana qo'y bir kishi sili kimdir hayvan bo'lib dunyoga keladi, kimdir ko'balik bo'lib, kimdir bir nindida Qur'onda onday ne yo'q. Onday so'z yo'q. O'ldirishdaga o'lqan ulam chiqargan agarda Qur'onda bo'lmasa, u so'zlarni söylegan o'sha tagi sekta kabi bo'ladi. Bizning Alloh taolo mana shu jonni bor etgan, hamda bizning bu tenlarni ko'rgandan so'ng yonlar ikkinchi tenga kiracak. Mana shu Qur'onda yozilgan. Agarda Qur'onni ishonmasak, hozirgi kunda mana Qur'onda hozirgi kunni tafsirlab yozilgan. Hozirgi vaqt nechik bo'lsa, narsa bo'lsa, barisini tafsirlab yozilgan. Shunday bo'lsa, mana biz ertaga narsa bo'lasida birimiz da bilmaymiz. Qur'onda bit
Allah Teala bizge bire, Allah Teala kitabı bu. Bir kişi de yazmagan Kur'an'ı. Bari tek Allah Teala'dan vahiy getirip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazgan. Vahiy kelgan Allah Teala'dan, haber kelgan. Mana şular turunda. Şolay bo'lgach, mana şunlarga türlü yıldızlarga, türlü yoram-shirinlarga, şolay ko'rezatchilikka, türlü narsaga ishonirga kerakmi? Elhamdülillah aytib turam, hozirgi vaqtda mana g'alimlar bor, hamda diniy g'alimlar bor. Hozir mana akademiyalar ochildi, madrasalar bor, universitetlar bor, o'qirga mana shu diniy shariat qonunlarini, aqidani o'rgata turgan bütün fanlar bor. Hozir mumkinchilik bor. Shuning uchun mana shariatni buzmas uchun, hamda gunohlar ishlamas uchun mana shu diniy qonunlarni bilirga tirishirga kerak. Öğrenirge tirishirga kerak, shariatni buzmasga tirishirga kerak. Ko'p uchraqda mana biz ishlaymiz, mana kursin, ili butan kursin majlis o'tkazilganmi, ili butan turli diniy chora o'tkazilganmi, kishi kursin deb tugul Alloh taolo rizoligi uchun ishlashga kerak. Mana bugun bu tobinda Alloh taolo rizo bo'lsin. Agarda Alloh taolo rizo bo'lsa, bizning o'qigan vaqtlarimiz, bizning mana shu aytib ketilgan marhumlarga ruhiy rizq bo'lib erishir deb umid etamiz. Hamda erishsin-da. Aytib turam, boritik mana shu o'lgan kishilarga boritik duo kerak. Mana aytilgan vaqtni juma kuni qo'ytirlar degan. Duo so'rab. Agarda mana shu Qur'on ta'limlari o'tkazilgan, mana niyatlagan, kishi niyatlagan, shoirlar Qur'on ta'lim o'tkazadi, arvohlarga bag'ishlab deb. Anda bütün türlü yakın tuğan arvohlarga bo'lar degan mana shu ta'limda. Shoir bo'lgach, onların da mana shu ruhuna Allah rizoligi uchun ruhuna Qur'on oyatlari o'qib, ruhlarini tirishlantirishga kerak. Var tekshirlarga ishlashlar. Shuning uchun mumkinchilik bor. Mana vaqtingiz bormi, yo'qmi? Cumhurga kirga kerak. Endi mana shu darslar o'tkazilgan biz kishilarga darslik dars o'tkazilgan. Mana shariatni o'rgatirga yomon yo'lda yurmasinlar, gunoh qilmasinlar deb. Agarda masjid bo'lib ovulda, masjid bo'lib masjidga kelmasang, bu o'sha gunohga ketadi. Mana agarda masjid bo'lib ovulda, masjid ochilmaydi, hamda kishilar yurmaydi, bu butun ovulga afat bo'ladi. Deb yozilgan. Shunday bo'lgach, afatlar bo'lmasin. O'g'limiz o'ssin, o'g'limiz nag'ilsin. Hamda o'zimizga diniy bilimlarni olaylik. Diniy bilim, mana islom dini boritik axloqligini tarbiyalashga yo'naltirilgan. Boritik axloq. Masalan, namoz o'qida chistolik kunlar ichida topgan jo'nasan. Hamda Alloh taolaga yaqinlar uchun shunday yumshoq ko'ngil bilan namoz o'qiysan, yumshoqrasan. Ko'ngilning izgilarni yaxshilik ulaysan, yo'q izgilik tilaysan. Baritik cho'ng'og'ina endi. Namoz o'qib turli nervlardan bostirilar, masalan, tahorat olgan chaqda, to'g'ri nervni cho'yitsang to'g'ri mana o'rbit tegi ochlarni shaytondan degan. Shayton o'tdan yaratilgan. O'tni narsa bilan sundiradilar, o'tni suv bilan sundiradilar. Tahorat olasan, mana shuni qizularim vasalar. Şöyle namaz okuysun, açılanganların basıla. Hem de Allah Teala'ya topşırasın. Allah Teala'ya topşırasın. Bütün ya Rabbim, min namaz okudım, min Allah Teala'ya yakınaydım. Allah Teala barısında çişerele deysin. Bir sen yerin çayıp gitsin, spokojnigina ütkeresin. Baritik bu nerseye getirir. Bir o neyde olamalı da yok. Barısı da kişi özünün selametliği için, özünün tazalığı için, barısı da özü için. Namaz okuduğu için, özü için. Şolay mana şu dualar kılıda özümüz için. Bana eğitilgen, ölgenlerin duası, teriler için, terilerin duası, ölgenler içindir. Bana elhamdülillah mana şunda birge, mana şunda tabunlar uzdırsak, ölü merhumlarını iske alsak, olar bit, tozu kuanıp bizge dua kılacaklar. Şolay gaz, Allah rizalığı için. Her vakit şunu bilip, onlarga tirishirga kerak. Mana shu turli diniy darslarga, hamda shu va'zlarni tinglarga bek ko'p hozir ma'lumot bera turgan internetda da bor, televideniyada da bor diniy ta'limotlar.
Şularını bilirge tırışırga kerek. Niçikte yorray, niçikte eşlesen bula deyip etirge tırışırga yaramay. Niçin degende Allah Teala da etir yarar. Sinerge niçikte yarasa, niçikte sine, niçik yoray şula işleyim diye. Şulay, Allah Teala rıza olsun, naşıl ütkergen meclislerimizni, hem de naşıl ütkergen mal mülketlerin sarf etken barçamızga da Allah Teala rıza olsun. Hem de şulay soğuklarga eriştirsin. Eğer de oşa bitkisiz dua kılırga bulsa, birer oyat okup dua kılırız. Hayır. Rıza olsanız. Tağın oşa bitkisiz dua kılmayacak durarız. Yararlayacağız. Kuzgalamız desek. Kuzgalamız, meyle oturağız mı? Yararlayacağız. Allah rıza olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين Ya Rabbim bizni rızıkların bilen toplandırdın. Bizni rızıkların bilen toplandırılgan ki mukabat dünyasında yatkan merhumlarımızda mana şunda okugan dualarımız ve ayetlerimiz bilen toplandır. Kabirlerin nurlayıp, hesapların zingili, hem izzetlerin kabul edip izgi onlarga ulaşırga nasip et. Ya Rabbim, mana şol üstünlerini hazırlagan, malların, güçlerin sarf etken, mana şol üstünlerde bizning dövüşümüz bolsun deb küstenneslerini alıp kelgen bendelerinin ko'ngillerinde nindi niyetleri olsa, nindi maksatları sarşılarga erişirge nasip et. Ya Rabbim, kimlerning ruhuna o'qilgan oyatlar, kimlerge bağışlangan, barısında kabul etip alıp, bizden razı etip, razı kıllarında kıyamet gününe kadar tanış yatırlarını nasip et. Rabbi cegalni mukamas saliyati ve menzaliyati Rabbana takabbal dua. Rabbana firli vali validaya vali mu'minina yawma yakum hisab. Allahümme a'inni galla zikrike ve şukrike husni ibadetike bi rahmetike rahim. Allahu ekber. Allah Teala rıza olsun. Hem de barçalarınızga da soğuklar indirsin. Hazırlayan kişilerge Allah Teala soğukka indirsin. Hem de bizden tilegen istekler kabul olsun. Dualarımız kabul olsun. Varsa da amin. Yaxşılığına olsun. Taza isenlik bilen, gelecekte de mana şulay taza isenlik bilen birge mana şulay matun pavınlarda uçuşurga nasip olsun. Allah Teala hayırlı ömürler versin. Şulay. Ya rahmet. Rahmet zor ettim.